Niki desa titiange sane mewasta Desa Mas sane megenah ring Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Desa puniki terkenal antuk keasliannya lan keseniannya. Sakewanten desa tiange nenten luput sane mewasta sampah plastik. Mangkin prejuru samiring desa titiange sampun wenten solusi antuk sampah plastik punika. Ring desa titiange para prejuru ngadain program penukaran sampah plastik saling ngidang ketukar antuk beras lan dina. Titiang harapan pisan dumugi pemerintah pusat sareng ngewantu utawi mensupport tur mangda margi antar program puniki antuk memicayang bantuan dana. Karena program puniki becik pisan anggen ngebebasin Pulau Baline puniki antuk sampah plastik sane masyarakat ring margi lan di tengah selenan.